Jučer, prekjučer praktički najintenzivniji dani, jučer sa nekakvih 8, 9, 10 km neki popodne danas ušli u utakmicu, je to i stanoviti rizik, ali ok. I to smo išli ciljano, da danas ta utakmica bude malo i u zoni umora, da i tu vidimo kako funkcioniramo. Mogu reći da smo plan otprilike u velikom dijelu ispoštovali. Hvala isto tako organizatoru na onoj prvoj utakmici koju smo trebali igrati u vaterpolo uvjetima u Gornjoj Radgoni, zaista prolom ubloka, brzo su reagirali, našli smo novi teren. Hvala i Makedoncima koji su pristali da se voze još pol sata nakon 2 sata i odigrali smo tu utakmicu. To je isto tako jako bitno, da smo odgodili, onda bi nam se sve poremetilo.